worship. Hallelujah. Hallelujah. Live worship. Dansia ferinya mi aye bia fo doman kuma teteka so nyankopon twentwen ku nyankopon no de wode yem bone ne yem funso nyina fie na no pei na de bia ya ta kan se selection aka yen ko adia na no pei asedani ayeye ne nkamfu tuntum ni mpeja enti adie ti se ya na me ba rechi mo frefre me phone no sisa wasieja ene me kwa ko bonse nku amanyankopon na me se me ba rechi mo se selection nya ka wona no penku adia wo ye de yense nku ne de obeba amanyame wana me ba rechi mo so de afri ne kete so no wa kwa adwaye akosiesie no ho onyamia waji efru woni anim gosie kodana nimu no enano pe ya di asidani ayeye ne nkamfu ntuntum peja ne de ma no wai enti mamima obibia kwaba yeti efu nyina ya mama kwaba mama mfa katachi live worship ni agro no nyame nshira mo papa Woody free fancy tabre woody ko entensre edi wure chire wonyina ni etwema bedu akropon kofo dua bu akwa menhia ni ewuramu odi kesi ho ye ewuramu di kesi ani akopie wotana so nyenchire ni ase ni ewuramu wotana so apotrapa ni edi akosi ya IPT ni edi namasu ebu odi kosi kwada so di kosi ni sofo line ni chire wonyina omunyina omaje katachie live worship atum atwema enyina live worship headquarters ne ha me pese na no pe kachire obi a wo tie yense kachire wo yonku bi otimu njense me si atamfu nsa begine de on pese obako woni mu obrabom no me si na no pe ni nsa begine na wo twi mu ni nsa begine Osafo Samuel Ajima ena taka na sembi se wo ene wo na mamanie mu no wo na nyankopon be ho
Entishe mama una mama nie bi nso bi mu atiti bi mu kodada bi mu yare bia be hye wo so ache mesiwe obi di asem bia to wo so wo yi wo anu bia nyeye mama wona nyame be wo hye Joseph kopie fiase no edie na Potiphar yere na anye no okoka Joseph unsem mone so na ni nyina animu Santa na Joseph nam na fiase no na fiase na no nam no Santa mu no na Nyankopon be Joseph entie ne obi nam afiase obi nam yare afiase obi nam nkobesi afiase obi nam amani afiase obi nam entwato so afiase obi yeta wota hunu kwa nanso wodoma nkoma Nyankopon ti ase die se Nyankopon ku ati ase nku ade enku nimdie wo homa ne madada nyame nhira obi a Apostle Emmanuel Jenvi na taka na zemze oni pe bia wo ya ho ya no ukuta be yie ukuta be yie entieneze wuta unwe bi se wo yonku bi sine wa me pa cha ko no ne kosua de man sine wo na se de be ya wo nso betimi aye de chenza na moment na baby ntano wate na unya tana ye beye so ani wo na nam me papa pozi Emmanuel Jenvi na kana azemu osi ahoye ye beye enunti na se ye de ba ya nka se dada city na mu a China fo hu se US fo tumpon wo wo economic ni mu niye no omo sheda ko US fo ko siesie omo nioma enti minua wutie minua ba ma wunu obi na wo adwuma mu wunu obi na esua de pom wunu obi na eya apprenticeship ni pani ni madie ne chewo me patron ko kika no wansemu wo sha se se ko kika no wansemu be ye no automatically Apostle Emmanuel Jenvi si wanya bi benu ne busa ne se adie we wo fa kwan ben so ne timi yeye na won kire wo Prophet Rocks in Opoku Ovia Apostle Emmanuel Jenvi so papa we bie mo na so demo ene counseling course so mo be counseling nyina omuni mo nsori Nyankopon esanse Prophet Rocks in Opoku abafia hye ne mamenchi achi amabuofu we me chiachi amabuofu mechiachi amabuofu dia ene mamimbo uramu ebu akwai Big Joe phones and accessories Bijo ebiemu ebu akwasa Bijo so ono de ono no so okwa asori kwasi edu so okobon mpayo so amon mpayo ono de bia na video ni da katachi live worship Kings Metal and Fabrication was so ebiemu memo minua Kings mechia wa Master Latif Motors and Spare Joy Assemblies of God Cooperative Social Service Union chane short ne from Muagasco ye ya baby branch ni bi webu akwa feri heyo Susu savings current account business account ni nyina me pacho ye bi wo ho wa usika no me pacho mfa nkokeje ti amakonfu bi nkotwa oboto ne to me na no me ka ma asem no enti Fabra Joy ho na no peya Octave Music and Clerical Shop Osofu Rosin na asori dem ura hwa the Apostle Continuation ura hwa ne mfidie ni nyina okwaje no Octave Music and Clerical Shop ebu okwezi ho ye chiachi omo na no paper Osofu Rosin mfidie no oba na chese abofu sanesa na no wonse Richmond me de Richmond kwa asori bi sana sofu ni mfidie nye Richmond bo keyboard ne sa wose papa me pacho menya ko sana Richmond adwane akojefi Wankoto ni video na Free Octave Music and Clerical Shop Etiero event and lighting. Yeah, program ben na woye
udi birthday party biana open lighting papa wo stage kese anaza wo yesofu wo to stage light unim star ya shishana me pacho ye tiero event and light and open na make am for the amount why mami nchia minwa tiero me se brepe mu widi wo munyina numbers betuja yes CK Fosu Electrical mina me kama asem se bobo na yes Zuma Blue no me pacho ye mfa moye demu biem uba Facebook YouTuber ye Katechi FM TV wo YouTube wo Facebook so ye Katechi live me pacho brani nyina ye mamu nsori nyame baby a wonam no utimi se wona utimi 90.9 no ensheda nchi ya bra Facebook ubenya bibia correct CK Fosu Electrical sebra jare bobo no me pacho ye mfa modemu biem brani ye ma chandeliers ye wo cable socket ye wo switches MCBs ye wo distribution panels enti electrician for mu tie mi nyina ebu akwa wani kire menhia no a na ba hu CK Fosu Electrical senano pe esu obi emu ye mfode ne ya chie CK Fosu ewie dia ne ye kon wa Doma Royal Hotel na yekuta conference room papa in fact ye de ma wona ye event wi a wan kasa no nkofo mu be nyina babo wabaso wadoma ye chi omo na no pay ye ejapatas if you run for na mijimu jimisu ye uba Facebook Katechi live anase YouTube Katechi FM TV ube hu ejapatas o chese omu showroom no the whole Ashanti region showroom bieni ho ye tonton tase papa entunye druwa manager Gladys in fact neniate manager Gladys neniate mi hu manager neniate zeida manager Gladys version okama entifiera for no stylist for na mutie mi no wakwaje single room bi wakwaje flat bi upese usiesie wona to water ase dia Japatas ye ni aferi community hospital no na bepa brani ye ma otase papa esa ye quality na ebe che wo dem ho amawo na o adamfu bi wura wa wotimi se ye minwe wo ye guy Rabana multi-purpose the way me ba Richmond o fili mama Rabana no me but the way Messia boy Rabana multi-purpose no Richmond ti misre Richmond one way ya who be careful Rabana multi-purpose me mama Rabana multi adansi ehunu yomade odum jajanshi wani ebutu intimacy foni fiorofo no menkoto cement enanu yi den bi ebu wo yi enkawi echiwe se o man ko Ewurabe no nkoto cement ni ayon roso papa eduru wan den yejude guse kim Ebacho brane beto bi wo Ewurabe na multi-purpose so na no pay why the number near 0243 602 815 0243 602 815 adansi ehun yoma die enu ani Ewurabe na multi-purpose mamu pepse mu ye pop fo ni nyina plumbers fo ni nyina chance dey bie obi ho wo de bra Facebook na mehwe nyoma Ewurabe na wo why enye kasa bebre Apostle Emmanuel Jemfi nyame nshira wakora ba bia wo bia anope wasan Yesu Kristo ani nyume nyina ye nwanwa no mesi ye be sore na mana onu ankasa obe filise o ye King of Kings Apostle continuation the Apostles Continuation Church Prophet Rocks in Opoku ye wura nyame djuma munye no obi fize na anu yana ye wure nyame djuma mu he de o chire wo ho afari community canteen fonya ye chiam wai 2005 o baby o eni ye wure nyame djuma mu enti wan kasa cheke wa wutie mia wo mfa buo manyankopon no wo mfa buo manyame asofo no sata mo no na wo hye o ma mi echi na wo su fefe ni abon pampers ene wo sofu rosi no poku
me sofo pa no no me na mitimi ni ya konchine sa afi duru baby na me ya pa ba na me ko wie me sani ya kakoko bi de twen hwe wo de wo yes so papa makai sa de mani nyina hwe yes so fu pani ya ye program wie ya ye 3 days fasting komo de ye papa man ka koko na nende because ye ye won kodi a ye di koko ni sai na sofu panyi be pio so say hey ahaya kataje live worship wate achuma henyi na live worship headquarters share 2005 ya kontinisa ene papa wo fi ha obi emu yemfo na selection akaya osofo Samuel Ajiman Bethel Prayer Center yo so kwamu ha onusu wo fi ha me ankasa me ba me wo fa se devil boatman so ha enti ka kire obi se na wo be yenhira me ni mi nwama mu nyina so ha powerful women of God omoto nyuma tsa abofo sani ankasa enti ene no osodie no me sinse nkire ne be ba ma wate Mamenko sofu penyini wana nendo ejana no ayeshi too much se me kasa me tiesi ma de wie ye besi release jegu ngofu bi muso no Eradi Jesus Prophet Roxy no poku Apostles Continuation Church Papa mo akwaba Pachona bibia boko die Era Yesu ase papa se nipa na kaza na obi esi obi ni mo obi anu ofre na kwa die radio no odehie no papa si hobi die radio waye no odehie no oye ne den waye odehie die nyamia ye no odehie no uchu mutan eye den a oye odehie uchu mu ni betine koye pe eye pe kro oye odehie na chese die nyamia hira no ni ye mu ni bia no no ya ogbu ahemfa enu ti na so okope David eku na echi so ani mugu ase no o chini for so many years amfa ma no very amfa onu ankasa ba Jonathan kuraka na Jonathan mebua onu ankasa ye na adwin so ne papa David ko beyi na to ne to ase akonya firi ahivi ayi ni ankasa akwa na me hu se urade honhom woni so eti daddy de o ye no de ebe ya enka relax na ye fa ahivi de ma ente sa opa chini my God. Yes, we are David Eko. When the Wuchini who ras as I Papa, the Etienne said, dear Radia, you know, we are the day where you know. Denamia, you know, Radia, you know, we are the day where you know. When I was independent Artias, as a sin dependent as you dear Radia, you know, Denamia, you know, day where you know. And Sasa, Sandy Panos Oritiana. Was it and Yamidi for bonnet? Na de masra no so fa won sanka no enyamidi fo bone na de masra no so fa won sanka no papa say si woni biem na maniji fo bone my God na de masra no so fa won sanka no enyamidi fo bone de masra no fa won sanka no papa na jese nyankopon sra Israel fo na Pharaoh try no odo omu shape ni mu akasa na pa che o se me pa mo che o mu komkuro enu na me ka kire obi anopa yi se se one ma kwanya ma urade de ne nsa kan ode ade all time to no nsuro no ade ahwani mu kwanya ne se wo be wo se ni pa no na wi yes I'm telling you se obi de oka what wa wono an beta musika de abro awade ne de wa pagya se won de o ma wa what wa no abeto ka wa bo won ka hu bi kura me se se urade o appoint wo
no anointed one ensuro papa na chese wa mene na de do na nso obepu aba esan se ade no eye won ka say you are the rightful owner exactly and obi aba mene akente so yede Jeremiah koto afiase my god yede ne koto afiase o hwen kofo nanim sa na o se mu ne me wo Ewurade gina machi se domberima kukudu my god why na obetumi ni Ewurade ade asie why na wo Ewurade bowdin se wo na afi we mehira wo a Ewurade bowdin se wo na afi we medin hira ba betoa wo a why ni abusia pani 2026 June se Ewurade ka se June we mehira osofo Samuel Hajimaya enya se ketwa se Ewurade ka se obehira apostle continuation church asafoma se papa nyame ka se obehira de me wa fa se devil bo atima eni asofoma me fo mu ba yina se nyame ka se katachie live worship papa obehira so papa Ewurade abuo mani ama me hu katachie that my god Katechie will become the #1 radio station, Christian radio station. My God. Ghana. My God. Not even Ghana, it will cross the borders of Ghana. My God. It shall surely come to pass. And one thing. The idea about what any party has here, and says, Ewurade onya onka. Papa, come on, me. Ewurade onya onka. When you chira so so a, si woni bia, me say Ewurade onya onka. Ewurade nya onka. Neja so onye nyame a na se beto for ma wo sa fa na ade entini ye frɛ no ɔse ade yo ye frɛ no ɔkantamanto ɔka ebam ɔsa egina eti die onipa bi ti ba bi ya na nwere ɛno no ho dwene die Awurade aka akyerɛ ho dwene die Awurade aka akyerɛ ho da ye pa na waso no ɛno na dwene ho enya die obi di sika ni tuo chesiw no dwene da ye papa nkom se pa no a ya sato so no message dwene no ho enkom se papa na da wo so no o ka kire yi se Jeremia se minima dwene kura medwene fa ho enye bone de na moment se me mo ye papa eni asetina pa enti na Jeremia de ne ho to sankom se no yes so for wo bi eki amame Jeremia unya mfradi mfrawutwa mu no na minimo mate ho asiudifo wa amanama so bra na oyɛ mogatoa ɛda ona yam papa no odin eti onipa biara wotie mi Awurade ni mu amen onipa kwan ɛna soro ɛna fam ɛna wiom ɛna mfimfin tie ɛna adwumam ɛda Awurade anim nipa kwan mesi ɛda hefa Awurade anim onipa kwan da nyame anim ai nipa kwan da Awurade anim ti wonhyira no efra Awurade nsɛm bɛba my god onyankopɔn nsɛm hyira na ma onipa yɛ ɔdefo ɔbrɛdwuma no ntumi mfa bi nka enti papa nei obi na mamanie mu brɛ o tese ɔno de o tese ne nsɛm papa wo hwɛ ne nsɛm de wie ne nsɛm osie yɛ din no ne tese nyame nhyira ne nyama yɛ yes esa nipa na wo so ɔtɔkɔ so no wogye ntidie wo nyame mu onye gidie wo Awurade mu tie o kenkan Psalm 34 verse 10 ɔsi jataburuwa obedi hia ya ka se jataburuwa ozo papa me ti wona se me nim jataburuwa se mama ti jata brante ne se jata ne hu sisi ne hu so jata ne hu sisi ne hu so oye youth oye youth be feel say jata youth yes my god ne hu odene ne sebofo ne mienu nyina pie eti onye jata ketwa and was a say jata ya oya brante ya ne hu dindindin obetumi akini fra no pakosi anwumre onya aduane ni obedi hia na so ade ba ko no se onipa bi ode ne ho to Awurade so no was ya de pa biara emo no e de ode ne ho to nyame so no ade pa biara mo no so obi de ne ho to Awurade so a ade pa biara emo no ade pa mo no edunti na dan ye di ne ho to nyankopon nyame hye ne ho ani mo nyam no exactly papa ne edunti na Elijah oni ba konfo ni sia ye no Elijah di ne ho to nyame so ama etire no ba konfo be hye ne nsem ani nya otoni etwitwa wonti so papa Shadrach Meshach ni Abednego yeye what Shadrach Meshach Abednego asanu akofa me my god papa te sa akofo ni dia me bisa se ehemfa na omunya omo courage ni free
she onipa bi tena se obobra aba no pa me message nyina ne she My God. be strong and be courageous. Let us say, Papa, Asemia Mikaye, spiritual and physical, no, are connected to message. Exactly. Shadow music and a bed in a good Yes. Yes. Tie, omo catch na wo hene so hene. Ye de ye nim onyankopon ayeso no. Ye nim pa se afi we ye de ye be wale. Ye nim pa se afi we adwuma ne ye benya bia ye. Ye nim pa se afi we ye betwe akra ma yade. Ye nim pa se afi we life worship katachie life worship. E de ne pa be bre nipa. Praise God. Hallelujah. What you see pa? On Shadrach, Meshach, Abednego bie ohine nim ohine hunu se. Omo do omo sum nyankopon. Don't catch no hine so hine. And sayansa yankoto ohonini. And sayasa yenya nyamesom. And sayasa yenya mpaibo. And sayasa yenya de paye. And sayasa yenya odom. And sayasa yenya yegidie mu. De atia ne se yenya nkopon betumi agye yen. Yenya nkopon betumi ayeden agye yen. Ewrade betumi agye wa wo ka utie me no. Ewrade betumi agye de oyare no. Ewrade betumi adwuma na esai no. Ewrade betumi agye wo. Praise God. Hallelujah. I am prophesying upon your life. The sun come to Abraham. Say radia wo jinipa. Ewrade obi e kwama nipa. Ewrade mu kwai ma. Hallelujah. Anope ye nyanu ba bia na suja na so wa ha no den. No ye di. Ejana no aye den. Enti so obi amfa na video 290.9. No am Facebook am he katachie. Oh ya no. No am he jana wo fie he na. Asa o ya kamu o Ghana. O ya kamu wanya no omra. Papa, be strong and courageous. Be strong and be very courageous. Meches abrabomuno nenti twitwafo wo ho papa. Exactly. Me papa Apostle James say ahoyefo wo ho. Aye. Papa na say ye won kofu bia omo ye distracted so wo abraboni mu. Exactly. Omo say wo ko woni ma na ye won ya. Yes. Omo say Awurade Nyankopon ma wo so a no omo kenka wo nsem. Omo kenka wo nsem na kofu bia hosofo ade ehu fa ne say kofu bia from say accusers. Accusers. Ono na we papa obebo charge. Oya bone ya obebo charge. Eh, ope dia betia no pe obebo charge. My God. And found the accusers no. The Lord will silence them. Papa na just say ankofo no ukoje banku ni tilapia kro obeka se wudidi. Anya asemketo ebi anopa no ono wodi ko se di koko. Owi ogidie hoji awe cheka ho. Ningina wa husu adidi na so wo tilapia ba ko pe no. Papa waka wo asem. Anya asemketo a. Ohun se papa wo ankasa wo sha tare mu no kro obeka se wo kuda wo kire wo. Hey! Ade accuser chiri say wo be sha tade mu no mpaboa mu no. Na we so di efiri hen. Da be no wokoto ye. Ti wonna wo nyina ye de calculator ato so de date ato so. Ye de brato so ntitam ade beta tade ye pesi ye. That is the work of accusers. Now so accusers nye urade. Accusers nye urade. Accusers in your rally. Enutina, Joseph Munya, who said Joseph Uban, almost a Diasuni in a Diaso for no oba. Who piano will be ya? Ye come once exactly. Papa, who knew ye come once exactly. Who pie ever ye can't once him. Now, dear Bakuayana, Sa will nip like a kind of once him. Me person want yes, she should be strong and very courageous. Nipa ye can't once him. Mantemu a wote yesi wagidi ye boldin na hodo bebre me say be strong and be very courageous. Say me won for say devil mbu antima wo papa de wi o si tunyu mu manyami na wo ko be na program yi atomtofu abana me won for say tunyu na nyame abasa ye duma afi obi ti aso de dem a o si die na wo chire So na enhira be na apia yanka ho asanda. Enhira be na apia enipa mie na no anka ho asem. Herod say what is ya wo abofra Yesu ho ene am nko hwe no na se ba bi owo no muhunu a me so bekọ akokoto ni bi afedi ewu ya se akoan we hunu ba bi a Yesu no ofra se wo ku Bethlehem ofra nyina ensra be na pia ehu asem amada ma me se okoto nyom na se enipa se onye de wo ye no ntuma nye nipa na ya ma no who di sofo asofo die no who gidi se urade na appoint o entie de onipa kan who di onipa no achi a who beja wo nsira to ho amakrama ye tia so
wudi nipa no achi a papa obeja wo nshina to nshina no beji ya to ho ama abo grama tia so o de aye dormant exactly papa owi a se bi wa se ja ne na egu so exactly Jesus si mamu ntomo ne pengu mpreko ho omunnim the reason omunnim nshira so mfa so ade afre ne se nshira no obi nti ase eti se urade manum toni bi so no de na ekwa eya sabotage ne munyaye munyaye na mun shankra no nkran no mo na urade eduru won so sebra no be wie dura mehwie me honhom agu mrantie ne mabawa so. So we should encourage them. Amen. We should strengthen them. Amen. For them to do the work of God. Amen. Be strong and courageous. Yes. Power. Yes. Praise God. Hallelujah. Yanko Joshua chapter number 1. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Yanko Kachrosim. Yaha. Onyakupo yi Joshua. Ano ochira ne de onye. Onyakupo yi Joshua. Ano ochira no de onye. Se breduru a se urade wo fa wo kira wo de esa wo ye. Eti osofo na asai junior. Mre bi atwam ne yegina TK park no so na katachie ne yetirim. Na katachie ne yetirim. Papa satem no muni. Ne yegina park so anajo wo go due school park 3 o'clock. Yem free won konna no 9 no num. Emu nkura nkete me ka se mre bi aida kobu ne na nkura na dobre. Sa obeka ya. Papa wo body under. Ai. Ya sam ketwa. Die. Eti bra dwumadie no wafura ase no. Na osofo na na se ne wonim se katatie beba. Ba de bra duru. Ene onyankopon ayi no. Amen. Wayi no de ni di dwuma wo katatie FM. Onipa bi a wotene nka no fa koma patie no ube ye nhira obi de aduru na wo so de beduru ho akira obi de abaso na wo so de abaso akira enne mi so obi nkuran say ya den mi so obi nkuran say ya nam adepa bi amakwa me say adepa bi anya den adepa bi ara makwa onipa ne nsaka adepa no je so osa ne ho den onipa bi ane nsa be kan adepa no je so oye nam ti ye den na ye nam na adepa na fom adepa ena fom je sa wo sha den aje se wo ye ho den aje sa wo sha wo nkuran ka ame kase ya pa wo so Yakobon yi Joshua wo kire ne de wonye ti ai wo sai awurade akwa Moses ni wo akire no ana awurade frɛ namba Joshua Moses sonfo no sɛ Moses die wowu wo na me de wo ba ba ye adwuma abrantie bi tie me awurade honhom ba wo so amen ababa wo bi tie me awurade ngo sra ba wo so amen wo tie me de sister bi tie me say afa na awurade de wo ba ye adwuma pa tie awurade abuo mani na awurade kasa kira me say odifo bi aya de say na adwumadi a wo di na asase so aba wie ye na so awurade say afa na wo this thing say ebe so amen afa na awurade so do ba ye adwuma kase ya pa enkonua na wantumi abubu ya wo sa aka akiri ntumi mubo no awurade se me ka cho so obefa so adwiri obefa so asi obefa so ata awurade asomdue nka ba bi awo hallelujah sie me awurade efre Joshua brana Moses awuo aha and o man taxi bi o man dwumadie se won koye na dwumadie no awurade bi man se won konkoye no wo man asedie bi to sa dwumadie so kenka ho sai makwa Moses awu wo no o man ni nyina mo nsore na mo ntwa Jordan no na mo kwa asase a mawurade me de ma mo no aha baby o man no nine betia baby a mo de mo nine betia no me de ho nyina be ma mo me ka kire Moses sadia me ka kire Moses no osofo na say tie me ka kire o say empanifo tie me menim se adofo tie pa adwuma panifo tie na so se mo tie me na mo tie me anum asenwa wo be ye nhira ba osofo na say de atie ne se nipa nyante de awurade wo de wo ye wo ha no mo ase
nipa bi nyante ase bese nipa nyina be ba be nyante ase I am assuring you by the word of God says the spirit of God say Awurade be ma wo so okuro yi mu ene dwumadie yi so kasafidie yi so na turu wo ana katachie ebe pagya amen ye wo panintum de ompa no onyai hallelujah amen na nipa no dɔɔso Moses wu ye na Elo wu what you say Moses wu ye no na Caleb ho na nipa no pi ho na so Joshua na Awurade yi no ɛno na me pese obi a o tie me ntiase sɛ abusua no mfa ne nipa bi a wapagya dado wo na aduru so sɛ Awurade pe ɛde wo ye adidi wo abusua no listen and listen carefully ebi a ubu ho abonfia but wo free na de commission come to so say abusua no mpagya no Awurade mfa wo so mpagya ka ameka se pa ana Awurade ka se Joshua say wo na me de wo be che asase a be ka wo na nanom ntam say me de be ma wo no aha aha kwai aha obia tumi nyina wanim won kwana nyina sadia medi Moses chi no sana medi wachie mempa tie anope obi eya ne se Awurade apa no yare a wo yare nti papa na bamobu eya ne so won kana no odu kanu exactly me no kasa se sie obi sedem ato ne ho punum esu nko ana wo so me se frase apie Freddy bra hallelujah me se ya dai Freddy bra shawo ba ya den na wo ba ya namu a adwuma no batumi ayaresa no sabeka otia no beba akwantu okwan ba bie sika pono no babue wasi Yesu tu anamo wo Freddy anu wo na John born asu obon asu wie ya wo bon paye no anu wo soro bue ma no anopa me yim paye ma obi sha Awurade bue wo soro ma wo pono muwe ma wo Yesu Kristo de no ka me kase ba be strong and be courageous be strong and be courageous abayo bi ese so bobra ohunu de wanya be strong amen Abrantie bi school a wokɔ na yaw se gyan ne kɔpa adwuma ye be strong and be courageous enya de wo ye ne ya de pa bi a wo ye bia no wo hia de nhyɛ wo hia nam yo na ade awie etimi ne wo ka sɛ adwuma ye a ya pagya si ha sei ɛyɛ radio station ye frase efiri ba bi nipa na wo ye ne sɛ wan hyɛ ne ho den ama ne ho anya den a ɛka nipa bi ano ka sɛ nti wo gya ye na so hyira ka Awurade sɛ wo hyɛ ne ho den ti sɛ wote ye nka wo so ye de den hyɛ hurawo amen so what must you do? Yeah, the day say, someone say here, they say here, they say here. What can count Revelation chapter number 3, verse number 2? What can be do? What can be do? To only baby, aha. Verse number 2. Nyame. Nesen kayana eba be wonu den. Papa nature say eni kwanse nipa da se ni bia wotena wotuso dabi wona esa wo sɔre ye de woteme otie ye sesie wona esa wo sɔre ye na abusua no tumi di ye de wotie katachie live worship ye ai wona esa wo sɔre ye ejapata si fuotie ye papa aso wo sɔre aferi community canteen fo adwuma no pagya agina mo so wo sɔre papa CK Bosu electricals mesi adwuma no pagya agina mo so wo sɔre papa mi ma mi Awurabra multi-purpose mama tie me the generation of Ghana, the next generation of Ghana no almost now it is solid. Papa Big Joe will be able to say Big Joe Big Joe for Big Joe as you want to say for what has it done? Papa Apostles Continuation Church as a for man carry brand. Omutie me penning for this pastor who Julius other local me papa no omo Apostles Continuation Church me area apostle my God junior pastor Samuel Yaboa papa Awurade asomdie ka ho mo den hye ene mo nam yo no eboa yen eno na ama yan so ya ye dene my God ai Awurade asomdie ti ama yan so ya tumi hye dene eti obi a wo tie me no me se adwuma na wo ya asedi wom enkase yan tontimi ja ton dabi
Ekasa me ton. Ye ton ti me ja ton. Na Samsung ye ya ba foforo ne enim ni pa obeto. iPhone ye ya ba ne enim ni pa obeto. Enso omo ye ba ye. Enso omo ye ba. Omo ye ba. So wo ye biribi ayere ho ye. Na odi gidi atechire. What you say? Papa wase mi a wo ken, wo mama dwuna kosi kings aye akwatafo bubuobuo no. Yes. Papa wo ma nsore anya O man sorry, o say mo ma ye nsore. na se yan so Na ye nko. Ye try e kon be de am ye wu. be strong and courageous no. Papa bi se ho. Ebi se ho. So wo mama mani anye den. Yes. No mama mo anye den. Eno kwasem. Entu na mo. Ama Kristo amamu ama mo na ase anye se entiase nam ni soja Na onipa bi a papa o se ne ho de ne tie mi o. Onipa bi a o se ne ho de no. My God. Onye chitafo. Wonte sa asantefo ngoma na etire mi ense yi mu num no kara. Wo se de ofru bi apa no. Papa di ebia no. Etu onipa o se de wona adwuma ye. Ono na awurade boa no. Wonya adwempa wo tiri mu. Fa modene bone nam your fasom ye. My God. Tina me encourage you young preachers, evangelists, apostles, any prophets was a one some thing. And the nipa do na no ku nipa. So what I say? Me see nipa do ma no ye dey e ku nipa. E tu ni nipa no achi. Papa nipa do onu ku nipa. Ai. Tina won so awurade ayi na ne honhom ti wo mu no. O se nyame ne senkaye no den. Papa te se de omudu omanu ku Kristo no. Ai. Ne chese ensem omu ka bu Kristo hu nyina ni mu ba bi a. Woni ma de kurati a Kristo ni won aha no. Was ansa na wo ba be wo no na Elia any Moses aba be sha ne dene. Eno dine na mi yimpa ya mo obi ano kai se. Jumadiya biara udie no. Awurade ma wo den se. Den se chitafo. Yes. Nyame utu anamona na nyame asama wa chitafo. Obe jina wachi. Obebo uchi dom. Wasi miri nyao. Ena merempa. Yoshua. Yeden. Na yanam. Ohonya den. Na yanam. Na wona obecha na so papa obi a wona obecha asase ohonya den abetumi ache. Papa untimi nje. What do you have everybody when try the vision, the future of Katachi FM? So where can say woman anya din a? My God. What can say betumi aduru? Papa Then intimi. kasi ya den. Woni a wo ye boja ya den na be ba yes store. What you say? You get there na 5 million ya den e be ba 5 billion. My God. Who told you that God doesn't increase people's life? Who told you that? What are you talking about? I am saying that say yeden yenam. We also for yeden. We are branti yeden. We are baba wa yeden. We sinkete say we urade be nanti yeden. We so be suma urade he. E me say yeden. Na do de Kristo som no ba ye kra ye bo na senuem. Se wa anye den anye nam akwanwie. Ohwara na enya den na enya nampa. So what you say? Ohwara na enya den na enya nampa. Yanko Psalm 27 verse number 14. Psalm 27 verse number 14. Na yenya fa ye kasa amre here. Anopa ye show obi dey. Anopa me say ye show obi dey. Anopa ye show obi nkran. Hallelujah. Oh hallelujah. Ishranka urade di da. Aha. Verse number 14. Aha. Ma wani na urade so. What eh? Na ma obonye haya. Papa mo woni na urade so. Se ho den. Wode ho an wode ne woni ato no so. Na be wase ho den. Na ma obonye. Ade san de so etoda bia unya nipa ma ne nse o. Etoda bia betumi atena se atwe Moses ne Elia na omunya ma. Wa kasa sorry yourself. Papa dey say obi tie ye onsu no ho. Yes. There are sometimes what you me ehye wosu ache woni dem onso de nyina won kasa esu no No more esu. No more cry. No more esu. Akwatafo se yetena ye bewu. Ye bewu ane ye ko won so so a. Ye bewu ti etwa ne se ye ne o se ye ko ne ye ko wu preko. Enti obi tie wo su papa mesi wo bompa yes I promise and feel a hand one abrebo mu. Ahanu a shaden. Shaden. Onso de kanche no who said promise and fail no more. No more.
Papa will be a pedjuman and Sanyanka, Obi, ye tete, no, yet Yasembia to no so, Onya, no ye bia. On Kantian was a Radina Coupon, your judge, Cassia, Becca Salmon, none of yes. Yes, your vampire sour, would you on ye? Dear Channel, your best any dear, yes, no compasso than any man. That's what to the new Benkum and any fan will pay down and each other. No, say, Aja, open your home. I do bra. I was I want you to say, what can come, can come. Oh, yes, can come. Yes, I know. What can come. Or so ya kwa chi die wo ebu akwa. Okay. So for ebu akwa Boaso, okay. Glasses plus wo tie. Man of God, message see. O sinya mi nhira wo pa. Amen. Papa very community canteen. Mi nua baby wo ye friend ma Benis. O bo mpa ye ba ku bo say amen and amen. Mama Benis Ewrade nhira. In the realms of the spirit, we say punu bia bu ama. Ma Benis o very community canteen. We say punu bia bu ama. My God. Very soon and very soon. Omo na date into ho. Jesus. Ewrade dia kwambu a ebe ya control on Ghana. Amen. Me nim dia. Papa we dia one come on food didi wo hu. Enko food didi. And your pastor you were there and ntem. When take a tete live worshiper. Now what you sorry as I saw in Oduman Guman. Ma Benis you were there and ntem. Papa ono na tete aduane mo. Enya dem Ewrade. And we be a king just as you may phone and no more didi na papa we be say ni baba na ho we nti na wo so wo hye den no. Yes. And you think I was sorry and was said. Yes. Be strong and courageous. Yes. Also I had den no I nam. Some man can say I want it. Minya Benis, baby I will be a what Be strong and courageous. Be strong and be courageous. Because the Ewrade can head there and one ebebe. The Ewrade we wan say, wo be gina pintina no abamu. Abambuo de yemfa mobra. Sisi abrante bi tie me ne a memma obamu. Awade no asa ye bisi basa asa baso asa maso emo abamu ho. Hwe. Yesu se wo yire so obo adwama akra na apo ade asa afa wade. Pa se ye nkuran. Pa kire ye se ade bi a woni pa wo pese wo ye ade a wo pe no. Sa wo se wo den a wo nsa be ye den. Beka. Wo se wo den a wo nsa beka. Makwafuo mu da o. Makwafuo mu da. Papa wo kwafuo mu da. Makwafuo mu da na Yesusa no ye makwan ne ye koye nanam wo kosra mu a ade a no mo de ma ye pa ye se ye mokoko atodwe ye fre bibi se atodwe ye dua koko na eto da bia koko no udua no intervals no koko no nsada ye ya kari aku okontomira haba no mu di ama no ensa eti se wo hwa ha na wo na na hwewo a wotutu amna ba ko no akari koko ni nyina na de agum no akata so zede be ye be santa mama se be ye be santa no ade wa home na edurumre se ye nim se ye kata so adwane wo ho no ma acha ya na wo twebo se koko di nyina bomu apie wo ba bi fa ko no me se ade bi a wo ye na resource no beba amen eti na me se sha wo ho den sha wo ho den ade bi a wo ye no resource beba I am assuring you, you will surely get the result. Papa Bompire near boss already in Ramana. My God, Oh, you can see it. I didn't ask to for Okwani, a dear Yami, a year mount. I'm not paying what Basso Bessaya then. What do home Basso Bessaya then? When you pay a word, see me no yari. Ah, my Lord and my God. When you be a what team in all yare, you want team in an upon what pool, and rather miss Raudin Sasha Murano. Well, yes, so Christo Dinamo, no Yari and Yarasa, Yanapuma to a Pumano. Well, yes, so Christo Dinamo Pie. The free Sabri, a doctor for a general patience in society, and some be about doctor for Never have been Wobber doctor for. And I'm a cancel side issues. A radin doctor for nothing. I had a son was and a radima will walk on the home. And when Nazani, yes, so did Brantia, we are Juma. No, Juma, no, I go.
Mr. Radi Abasamo, Mr. Radi Homo, Sir Radin Peja Jumano, Radin Tawashio, and when yes to Christo, when you have when you want Yama Bow, you pay a man of pay, Mr. Radi Minako Pomo, a radio send penny when Yama. Oh, one in the animal yam for your temper for a Radin Peja Uti, a Radimo when you Muranyam, and when yes to Christo, if you have been tea, also anyone you have, who couldn't him. Wabushi anim, we now for him, Miss Lenny Wodroma, Miss Lenny Wodroma, Miss Lenny Wodroma, and one as any yes to Christo Demo, a free Nadia Cro, a radi yes to Demo to Wenimurena, a free Sabre at the Recro, a Radamo dance here, and there in some way what ye are your home, and no one tenor says any day now, for Christo yes to Demo. Amen. Prophet Roxin Opoku. The Apostles Continuation Church, twice a branch. And I was telling Papa Mianka Saminia Bendis was here, I receive it. Was sending message in Papa. Minya baby so agogo atwema agogo heya o sinya minshira ya ediem papa o sinya minshira wo pa me ko TikTok in fact messages enenam ho no omo kika omo nsabo mu ka say God bless you man of God papa ni nyina no den pa wonsu betimi amba ye Facebook ni ye YouTube no YouTube ni ye Katachi FM TV Facebook ni ye Katachi Live. Be strong and courageous. Now, Okas a Shadrach, Meshach, Abednego, and money and Nedia. Papa Najas and Omokran and Kia who will be a move. Papa, for a number in Tuja, or people who are frozen here for a number in Tuja. My number is 0241 289722. This is 0241 289722. Mom, we used to go down for us between your friend Lightway 0202 115753. I mean, this is 0202 115753. Edina Roxin Opoku, a radish up. Osofo Roxin Opoku Nyamisha no pa Messi na invite ye be sori nyankopa monu obo so ye king of kings ye be mana wuzo no ya himu hi ye be mana wuzo ye uramu ura enti ye be uramu se ya na ansa na menka nche se japatas e wo petas papa na wo ye fiero na wo tie me na no pai wo ye Tyler na wo tie me na no pai wo petas papa de asiesie wo fie ama wo namfufu be fra brochira banyina akase wankase wani atedia they said the King George mu hwemi wo Germany Dickness wa any Dickness Mary any miankasa me mama Victoria omunyina hwemi wo Germany any minwanu nkaye so omu UK fu nyina omu hwe na no pai any minwanu munyina omu so hwe wo Ghana wo Facebook no mu tie Katachi 90.9 no mu petas papa pandia enwani ejapatas why nyaminshire munyina tas papa panfie eyeni aferi community hospital ne ben wunya duru wa minya eje wo ho miamnkasa minya ketwa Stevo no so wo ho wo petchese security doors pan bathroom doors ni nyina wo benya bi pa tas no ye wo ho ahodo ne assault ni nyina bi e wo ejapatas why ejapatas ejuma efonya nyaminshire mu papa minya Big Joe nyaminshira no pa iPhone phone na mo phone nyina ni abobo no me pacho memfa nkolungu bi mu obi nkose wo phone nani ma wai o phone no screen no enye papa bra Big Joe ho ebu total filling station woni ebutuo Big Joe na timi ya phone ma wudi kofias phone yi di asa makoto phone no foforo me pacho o repair phone ma timi ya mo no papa Big Joe di wo di repair phone no ana phone na sa ya mo no o repair wi o phone be sa ya mo no Big Joe no Big Joe no
Big Joe Papa Wabaso, Indiano pay for Big Joe White, 0245 794 556, 0245 794 556. Urabra multi-purpose. Adansi unyama yankoni yankoto cement POP nina fiber nina iron rod chesa chance dani na wodo ni na so to ne de keka unyina me pacho benye bi urabra multi-purpose ya wo se pass urabra ya behwe nanim to say continuation branch iron rod nti ya behwe nanim ne say continuation apostle continuation branch no de what to answer no mo pa iron rod so fu ye free am do be koma ma urabra ho Wuni problem kura ye wodum jajanse heya enti fiewra fo na danse fo ni nyina plumbers fo ni nyina mun fra me ma me urabna na no pa 0243 602 815 505 0243 602 815 and now 050 514 9066. Hey, me mami urabna multi-purpose no osofo same wo he Osofo same memo osofo same abem no so de ne adwen kire won no be strong and courageous no enche me ma sofo same bianse nko ni manya me mame the real sofo si ni sa osofo same don wo de mere ku keyboard no wo bo anu de papa me si baby e wo bia ye wura wo so die ni mu we are under the grace. We live by the grace. I don't be the yes, and I'm a yes, yes, a bit. And to be my mere would tell me in your bama. I do also the name. Me walk as a devil in Portsmouth. On the Yamamu, when you was in our and you have sorry young coupon, and your mamma son and Branessa, or you can't graduate in young coupon, or you take a car soon young coupon, or run it to catch your cup to your bank about my camp for copying you with the camp for me a camp for the and now no pay one on the agent when you're in the Remura. Me walk as a devil way, Uremu, mammy. Amen. So
Oh no, now my young country. I know no one of my future. Obiara niwa, but it's Shakana, Zikuni, El Shaddai,
Hey!
I am
Nothing I see. I'm not gonna
Kasha, Erade Kasha, Erade Kasha, Erade Kasha, Randaya Balema Sukabaya Randia Masaikia. Oh Jesus Randia Baloria Masaikia. Erade Kasha, Erade Kasha, Jesus Kasha, Jesus Kasha, Jesus Kasha, Jesus Kasha, Erade Kasha, Randaya Bakabaya Rababalima Sukabaya Randia. Jesus Christ. Radu Kambe, Redegede Bohos, Imbalabalaba, Wasiadia Yokasa, Wakatamato Kasa, Yaria Yabia Fokasa, Alope Kasa, Wagene Kasa, Imanosha, Ivakombe, Inanushe, Ivakemba, Rukumba, Kesi Ano Maya Yankwanchie Wusi yenyo Ufuecha Na ubesho ye Obiara niwa But is Ano pawi Ano Wudi hiritu Enu eni Osaye Oyaba Tampa Uye kasi enti Nayebuye Yekasi Obiara what is up? Yes, I'm a baby.
Anupo akomano chekere. Waja. Obiara diwa. Otise. Enano panye. Madia Onkona. Anitia fietu. Anitia mawurano. Anitia mawurano. Anitia mawurano. Anitia mawurano. Yes. God yes. Kamo wasemusa. Yesu eche yenkwa. Inu mienu. Yanto yenchia. Wajie bibiara. God Yesu. Ache. Efrine. Aya katachi. Wano nye katachi. Wano adinache yenkwa. Powerful God. God Yesu. Omnipotent. Adinache yenkwa. Inu mienu. Yanto yenchia. Wajie bibiara. God Yesu. One phantom to my yamino. One phantom my yamino. One fire ye my yamino. One phantom to my yamino. One phantom to my yamino. One of my dear one of the woman just was no. One of my dear one be one of my dear piano so and Yantano. Was a very me. Yeah, you are. Nessa was one phantom to my Cantamanto, Eje, one in the only Tiasia Para, and Yaminina, Yamino, Coco, and Wutamu, Jidamujata, one now car Ebemo, now we shall sway Jinao, Cantamanto, Yamino, Ayabiafo, Opuni Yamie, Chediampo, Yamia Michele Panshida, Udinio, Arafa. Shakana, Tikuni, El Shaddai, Chediam, Yamino, Jehovah Adonai, Adiena, Sutukwe, Elohim, Elona, Mona Watiasa, da, Yewe, Roma, Yamaruso, Tete Kwapa, when Yakupon, Tiasa Para, Ahiri Muhini, what don't bury men Yakupone, Cantamanto. Eje, one in the only now Tiasa Para, and Yamimunere, Yamino, Okokuroko, and Wutahu, to the Mujata, one now can Ebemo, now was Sanswa Echinao, Cantamanto, Yamino, Ayabiafo, Poni Yamie, Chediampom, one Yamia Mechine woman Panrida, Udinio, Arafa, Shakana, Tikuni. El Shaddai, Chediam, Yameno, Jehovah Adonai, Adiena, Sutukwe, Elohim, Elona,
obiara ni oh pejanza ofiosa why kura not to say wa babe obiara ni oh why kura not to say why kura not to say baba why kura not to say why kura not to say brother why kura not to say obiara ni media me hurano na me hunu no God na tika kenya ni aso media me mama ni zo gwara onya mi egwama hey okumu no tude mu abusia kuo mu jata David ahidi ejina ni ewadi nkunim no o shata die na ni night say ya wa no nim so it say wo jaframa Nitini no, sister will join you when you fit up. Oh, Yami Bania! Oh, Yami Bania! Oh, Yami Bania! Oh, Yami Bania! I took a mania to that. You want Yami Bania? Daddy, I said, that's so. That's